Vidite ste ljudi, opet od Games. Sada ja snimam tovar. Znači, danas ću vam pokazati kako baciti mapu u Minecraft. Znači, treba ćemo ovu aplikaciju za Archiver. Imat ćete link u deskripciji. Znači, kada skinete, uđete u tu aplikaciju. Idete u download. Nađete mapu koju ste skinuli. Znači ja sam skidao blok. Znači kliknete na nju i piše pogledaj. I ovaj folder ovdje kopirate. Nađete folder kom piše Games. Ovo mojeg. I Minecraft World. Znači samo zalepite. I to je to, imate. Znači imate taj svijet u Minecraftu. Evo ga, zgraba. Evo ga. Znači svijetu. Čest. Imate znači lavu, vodu. Znači sve tu. Što ne fali, evo, kao i na kompjuteru. Samo što ovdje vidite kad se ubijete. Osnovne stvari. Dobro, nebitno. Znači, to bi bilo to od ove epizode. I ostavite like, share i komentar ako vam se svidjela i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!